Goeiedag, dit is pastoor Jan Vos hier vanaf AGS Makarios in Virginia. Ek gesels oor die tema 'n hoopvolle lewe. Ons lees in Romeine 4 vers 18, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Hierdie vers praat van hoop en van geloof. Wat is die verskil tussen hoop en geloof? Soos Paulus dit hier gebruik. Ons kan sê dat geloof die fondasie is en dat hoop die verwagting is wat ons op daardie fondasie bou. Ek kan hoopvol lewe omdat ek glo. The relationship between the two terms highlights how they work together. Faith is the foundation. Faith is the present tense conviction that God is who He says He is and that His word is true. It looks at the person and power of God, acting as the proof of assurance of things not seen. Hope is the expectation. Hope is the future-oriented desire and confident expectation of the outcome. Omdat ek in God glo, sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy versorging, het ek hoop dat dit my goed sal gaan, ongeag die omstandighede. Lewe vandag 'n hoopvolle lewe. Wees geseënd.